kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya, matan da iti a brief mo si Karinante? Apa bakit? Ay nawaw, kita naabot-abutan matan. Ibasura kong dagitoy. Ay, sana di mo ibas basura bakit? Mabalin pa dayta si kakit di mo. Di ka mabain akas to iti brief mo? Di bali tanong isuot ko kat saan mo't makita. Ay, naglokon. Gumatang kamat iti baro a brief mo adda mapasadaam. Awan pa yung arud budget bakit? No niya dad, isupay lang ti maanusan Anya nga minan ti size mo? Diyak mo. Large sama tuwano XL. Igatangan kalangan. Adda nakita ala ko ni Nana Sophia kat. Adda kwarta maya. Adda pa'y nabati iti tangdan ko. Kaasi kamot. Di ka makagatang iti baro a brief mo. Adda pa'y karne, Nana Sophia? Karnet baboy ti adda, yun is nakaw. Kagudwala ang tigatangak, Nana. Naimbagla abalunan ti anak ko iti pagadalan. Nagrubwat mo ni Kael. Idagas ko ti balon na iti pagadalan, tamakitang danak iti ayan damadam sabil inton madamdama, Nana. Aywan gayam, sagmamano to'y brief ala ko yun, Nana. Dayjay laeng tawan ti pang ubing dita. Para kinilakay ko ti gatangak, Nana. Kunak ano para kin ni Kael. 3 for 100 laeng. Agpili ka no anya asize ti umanay ken ko anak. Dahito ilatan, Nana. Talo laeng. Nana. Igatangak man iti brief na, takaasimot. Naabot-abutan ti brief na, Nana. Nagasat nila kay muken kanakaw. Nga may amom nga igatangan iti brief na. Kapilitan, Nana. Awan ka nung amin budget na, iso asya kon ti gumatang para kinkwa na. Awan mapaspasadaan na aya. Jak amuman, Nana. Man-mano ti pasahero kunanamot akanayon. Anya? Adto'y ti bayad ko manong rinante. Nay, saanan lovely? Apay asaanan? Itad mo lang ti cellphone number mo kanya. Ni manong mat. Amangan no agungat ni bakit mo Sikreto talaang namin Sige man lang. Mudto ti cellphone mo. Ta i-save ko ti number ko. Agyaman naklaw na lovely. Ilibre naktumanin no ka Wala, basta si ka. Ag-texakin ka, tapno may save mo ti number ko. No kasapulam ti tricycle, ag-text ka lang ta kanya ading lovely. Ay nawaw, saan mo ting ag-reply ni lovely kanya? Apay ngayakas dyan. Wala, nag-expire rin, tilod na. Adapay karga ti Gcash mo dita, lakay. Ano nun ti Gcash, bakit? Ludampay man ti number ko. Awanan naibusan. Anya? Pinagload ko mo't tinabati tay. Isong awanan, naibusan. Mapan ka man nga ron iti ayan ni Nana Sophia. Paludam ti number ko, tada napatag nga awaga. Korta ngay. Awan kwartam dita aya. Uray 20 pesos laang lakay. UTP 15 kumati load mo. Awan kortak, bakit? Ay nawaw. Pangus-usaram iti kwartam aya. Tunggal agdawatak kat ibagang maawan kwartam. Amomot aman mano ti mapasadak, bakit? Nala, mga laka iti 20 pesos iti wallet ko. Kumusta kan, lovely? Italaang manan asinong batam ti awag ko. Nasaya at latamot, manong. Sa dinuten mo itangay. At daak ang dito'y balay. Kasta ka di? Saan ka maburing dita? Saan mat? Si Kangay, sa dino ti ayan mo ita. Adak dito'y balay. Awan ni bakit mo dita? Awan, nakitang danmanin iti kaaruba me. Saan ka ngagpasada? Inton malampay. I-open mo man ti kameram tapno makita ka mat.
Saanan? Nakababain matkan ka. Alamat tan please, kaya't ka makita. Okay. Oh, aday ta. Makita na ka di. Wen, makita kan. Ay na, talaga nagpintas ka. Ngam no agof ti video call inton madamdama na ibusin ti mobile data. Lodan ka manen At dapay kwartam. Adda, manu ilod ko kin kaya. Manu ti kayat mo. Sanga gasot manan? Mabalinti umutang, Nana Sophia? Anyat utangam, Eunice. Itlog laang, Nana. Apay ngamin adi ka dumawat iti kwarta ken lakay mo. Itlog samot a kanayo ng tisidsidaan niyaw. Awan kwartak, kunanan tumot laang, Nana. Agpaspasada ng awan kwarta na. Agdayamot kasta. Jak amo iti asawak, Nana. No adda mapasadaan na, irimit na kumangamin kan ka, tasi ka timangitulay. Awan mo't mairimit na kanyak, Nana. Ay, narigat ti kasta na kaong. Di nantupay kabailan ti gumatang iti masapsapul na. Imposible mo't nupulos nga awan kwarta na. Ang mga nusaantay nga amaw, kat addagaya man sa bali agas gastusan na dita. Ayan mo ita, ading. At daak dito'y balay ti kapsat ko. Makiistambayak man mat. Kita akban? Aday tani, oh. Dakkel mo't gayam ti balay da. Sakto laang. Maburing ak nga ro dito'y. Anyat kayat mo? No ibagakan ka, maitid mo nga ta kanya. Wen na. Mangisendak iti kwarta iti jikas mo no kasapulan. Ay nawaw, agpaiso manong. Wen. Agpakas inak inton madamdama. Tapno may send ko ti kwarta ken ka. Gatangem no anya tiket mo akanan. Ay na, agyaman naklaunay manong. Awan na anyaman na hading. Basta siga. Soft drinks man, Nana Sophia. Nay, italang manan nga may ka dito istur ko, lablay. When ata da umay ko gatangan, Nana. Manumot laangan nga agpalod ka. Nagpakunik kayon sa mutan iti wifi. Saan pa'y, Nana? Wanaw, agtip-tipid ka mutan. Adda sponsor ko iti load ita, Nana. Ni ngay renante aka aruba yo. Anya, Galante day ja aka aruba yo, Nana. Mangisesen pa'y iti kwarta iti Gcash ko, na, kunak tumag. Adda sa bali agas gastusan ti loko. Anyat imbagayo, Nana? Ay kwa. Amom kaday nga adda asawa ni Renante. Amo ka, ngam isumit tinagboluntaryo amang ted iti kwarta kanya. Sa anak mat adim mawat ken kwa na, Nana. Kasla proud ka pa'y laeng iti bagay. Sakto lang, Nana. Sa bali at talaga no napintas ti may sa babae. Kitain nyo, Di yu istoryaan iti sa bali ti naibagak kada kayo. Sekreto tayo laeng, Nana. Gumatang ka man mo't iti sidaan tayo, Renante. 50 pesos lang tinabati dito'y bakit? Ay nawaw, kanayon laang nga awan kwartam. Apay akasta ka? Awan nga rod bakit? Manulaang mo ti pasahero kitay ngay. Kan may isa, nangina ti krudo ita. No kasta nga rod, agsapol ka pay laang iti sabali a pagtrabahuam. Day talaang mo't agpasada ta amok nga ramidan. Ngam awan mo't nga rod mayaw awid mo a kwarta. Nabayagan na kasta. At danto ka di bakit? No, adda sabali a paggasgastusam ajak mo. Nay, awan mo't bakit? Good boy da taoan niya. Paliiwom ti asawa, Eunice nakaw. Apay ka di, Nana. Adda sa balay nga igasgastusan na. Anya, Semi-sugar daddy ni Lovely ti asawa. semi-sugar daddy. Wen, semi-sugar daddy kunak tasaan mo't abak nang ngam adda budget na para iti sabali a babae. Di nakman rabakan akasta, Nana. Pudno ti bagbagak na kong. Ni Lovely mismo tinangibagakan niya. Aluludan kano nila kay Mau. Saan laeng aday ta? Mangisesen kanupay iti kwarta nila kay Mau. Anya,
No sabali a babae, adda kwarta na? Dayta nga rod ka. Galantay no para iti sabali a babae. Awanan ba inday jay arinante? Talagang awanan ba inday to'y alalaki? Abay ko, sino tinangdanog ka niya? Kurang mo pa'y! Ay nawa, apay matakas ta bakit? Nakaturog ti tao, dumanog ka higit din. Apay ka di aya? Anya ti kayat asawan dagitoy, ah? Ah? Ha? Apay ka daking ka ti cellphone ko. Ikam gayam iti kwarta day ta alabli. Diyak amo a sugar daddy ka gayam ita. Sugar daddy mo't nga ibagbagam. Di kan aglibak ta amo kunti kalukwam. Nakitak aminan rinante. Galante ka no sa bali a babae iti saritaan. Ngamno da kami iti anak ta. Kanayon nga awan kwartam. Kita yung timata ka dinanog mo, idirabi, bakit? Nablakayan ng tao. Kurang pa'y kit di day ta, ah. Ay nawa, di ka masyan kanya kaya. Apay ko maamaas siya na kang kangay. Di kan tupay na konsensya ang ngaramid iti kasya kada kami iti anak ta. Karkaro asa anak ang makapasada nung kastoy lang. Di saan kan nga agpasada, anya ko maitangay. Isumat la ang asabali a baba iti agnumnumar iti mapaspasadaam. Feeling sugar daddy kakit marigrigat ka lang arudon. Ni bakit mo? Pudnumad, ultimo brief mo siya pa'y tigim matang. Kita amta chinilas mo. Saan pa'y anasuksukatan? Chinilas mo day ta iti manu atawan. Ita, ada pa'y ganas mo nga agbabae? Si Miss Sugar Daddy nakakanumat nila blerinan ti anak ko. Nang ibagamot tatang, sumait ibagbagada. Feeling Sugar Daddy kakanumat. Saan kamot abak nang? Nailaw anak lang mo, tatang. Sana may parbang tikas jaya. Galanti ka no sa bali a babae. Ngam di mo mo't maipaay ti masapsapol ti pamilyam. Kita ang pa ito chinilas mo. Ti chinilas ko pa ilang mo tinakita yung tatang. Daanan da ita. Gumatang kamot iti barua. Ti kasapulam, kan kasapulan ti pamilyam, ti pangrunam. Nakapigpisa mo ta sa uyo tatang. Una, tapno mangag mo. Sana rita kinababaerom tinangruna. Asikasum kin ti bagem, kin pamilyam. Sardengam man timang padpadakas kanyak si Galavli. Ni, apay, awan mo't dakas ngayon sa usawang ko manong. Di ka man agindidi. Ay nawaw, apay ama kaungit kamutin kanya. Una, tay bagbagam kano asyak ti Sugar Daddy. Sugar daddy? Wan, laklakay ka iti sa nga 15 atawan ngam iti siyak. Ngam saan kamot abak nang tapno maawagan ka iti sugar daddy. Anya, Semi-sugar daddy ka laeng ano iso. Iso ti maibagay kan ka manong renante. awanan kay tibain. Si kakit dimot. Nagsakit ti pa nagsasaong kanya. Kat agpada talaeng mat nga awan babain na. Kumusta kayon kin Renante? Ay, kaya't kun nga isubli ti anak yu tatang. Mawatan ka anak ko. Marurudak launay iti deji a tao. Kaslaawan panunot na. Ura sino mata? Gumura iti tawa kas jay taramid na. Idi pa'y napalabas nga aldaw a pagtaltalawak. Ngam di namot kayat ti pumanaw. Adda kada kayo na itaadwa. Noon niya ti mapagsaritaan niyo. Saan akon amakibiyang? Di ka matanagan. Saan ko akanunungan ti bigdot anak ko? Nasaya at mutno kasta tatang. Tapno saan a dumakkel ti ulo na. Tapno di na ipagarop a nasaya at ti kasjeng aramiden na. Nana Sophia, may sakilo man akarnit baboy? Italaeng agimatang ka iti karni ah. Adda na pa sa daak. Iso agumatang man iti naimas nga ipasidak iti aginak, nana. Kasta ah. Family first. Uwen, nana. Ti kasapulan ti pamilyam, ti pangpangrunam. Saan kat at ti kasapulan ti sabali a babae. Tane, birngasan da kamutan iti semi-sugar daddy iti kasta nga aramid mo. Saan na maulit ti kasjay, nana? Ayun na. Aramidum ti may parbeng, tadamutan pamilyam. Oh, karnilaan ka da iti gatangam. Ken soft drinks pa igayam. Anya soft drinks. Noan niya ti adda dita, ison, nana. Mala, mabiit lang nga raw, ta isupot ko ti gatgatangam.
Mayat ti timing iti anak tabakin. Anyat kayat mo asawan? Nakaluto akon, mangantayon. Nabsug kami kini Kael. At dain luto kapag sasangwan tayo, bakit? Nabsug kami kunak lang arudon. Nangan kami ti ayan dananang, sakbay ang nagawid kami. Nagtiksak mutkin ka, di mo ka din nabasa? Anya ko maita no nag-text ka? Anya ko maita kanyak? Agingga ka di ita, kat nasakit pa lang tinakam mo kanyak. Aging ga ita kat agburburak ti darak iti inaramid mo. Awanan kay tibain. Ay nawaw, pakawan na kumamot na bakit? Panagkunam ka di, kat nalakati mamakawan, ah? Orayag no kaano ang mapakawan nak, bakit? Ay, jak amo no mapakawan ka pay. Ngem uray mapakawan ka, saanan ang maisubli ti panagtalak ko a dinadaal mo. Masiksikuran ak launay tatang. Ay nawaw, anya launay ti pakasikuram. Una, laura anyat aramidag, kat kasla dinak mapakawan ti asawak. Aganos ka, tasi ka tinakaramid iti kalukwam. Ngam bumawbawi akmat kadakwada, tatang. Basol mo, no apay akasta ti sitwasyon nyo ita. Agasam bang amin dayday. Ginastusam ti babae, asaan mo mat nga asawa. Bidot ko nga dayday, tatang. Ganyaman ti mapaspasamak iti biyagyo ita. Daytan ti resulta ti bidot nga arabid mo. Tatang, tulungan akman. Anya ti maitulong ko ken ka. Kisang kumot kontrolado ti panunot kinrik na ti asawam. Mapagtida kong tatang. Diyak amo taramidag. Ay, wam, ni bakit mo? Barang mapakawan na kapay. Kasanungay no? Saan mo amamuan ti sungbat ti saludsod mo? No saan mo nga ipadas? Kas na kunak itayan anak ko. Aganos ka? Tanadagsan ti basol mo. Ay, nawaw! Kasmay sa apadre di pamilya, aramidem ti maiparbeng. Ununaem ti kasapulan ti pamilyam, sakbay ti sabali. Iti kasta, agtalinaet ti nasaya at alinangan nyo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.